flok nitkissru għax meta tkun żgħir u titlef il-ommok daqshekk żgħira u il-familja kienet daqsxejn ovvjament out of control u jinkont Kif mietet il-ma? Le, kienet cancer, jinkont close ħafna magħha. U f'daqqa waħda fil-li l-persuna li inti you're relying on her, you know, tajt il-lastan, tkun għadek żgħir u vulnerabli. What changed about your worldview la darba mietet il-ma? Sir ċiniku li jiġri naħseb jiena li you're on your own, John, and you have to survive. And nobody is going to come and save you. Nobody, not even my father, could save us because he was facing his own shit. You know, that il-level mara tiegħu għas kien jaf x'qed jagħmel. Kien hemm ċertu snin diffiċli ħafna. Imma li titalli jiena dejjem tallimt keep yourself busy biex tibqa' dejjem kważi sal-lum għadni għaddej keep yourself busy. Allura ma tkun hemm kriżi, x-xogħol, anke mal-familja jien dak li nkun ejja guys, nagħmlu hekk u hekk. Għax speċjalment il-ġurnaliżmu jgħinek kif tirriżolvi anke l-affarijiet personali tiegħek għandek il-taffejt mur, tittara għandek il-kuntatti, tittara x'tagħmel. U għadha li għamlek editur tajjeb? Mhux ġurnalist, editur qed ngħidlek. Jista' jkun għax inti għandek kriżijiet il-ħin kollu, ġifieri literalment minuta xi ħadd se jgħidlek isma' sorry ħanitlaq għax għajjejt, tkissirt, tfarrakt. Stoiku inti? Pjuttost. Imma bad dejjem I kept myself busy wieħed minn dali meta mietet ommi meta kelli 13 sena l-għada mort l-iskola. U taf xiġri meta tkun għadek żgħir u tgħaddi minn traġedja, l-ostra miskin da, ma rridx, I don't want any pity. Keep going, treat me normally. Allura, u kienet skomda ħafna l-iskola dak iż-żmien, kont imur dal-għażal, kulħadd min miskina. Ma bil-fors kien hemm punt f'dil-istorja fejn inti espremejt fl-aħħar x'imkien ħarġet din it-trauma. Ma nafx, domanda vera ta' jina ma tantx nitkellem fuq il-daw. Dan minnhom niftakart ktibt artiklu fuq il-Pink Magazine, nitkellem fuq xi 15 sen ilu. Kont mort Manchester, nara ħija żgħir xogħol kienet jagħmel PhD tiegħu u niftakar waqt li għaddejjin fuq il-bass qalli taraħ dak l-isptar dak fejn mietet il-mama. Dostja, tkessaħt vera kienet għamlet impatt kbir. U niftakar fuq l-ajruplan ktibt l-istorja tagħha and how to deal, how you need to go from being a boy to a grown up overnight. And u niftakar niltija l-editur tal-Pink u għattila publika kemm jista' jkun qabel ma nbiddel femti. Għat nistan żomm xahar? Le, għattila jew ħadd ippubblika issa għax sal-ġimgħa dieħla kapaċi ngħidlek ġifieri il-fatt li jitni titkellem u hekk, imma jien nemmen li you have to pick up the shit and move on sometimes, you know. Mela, tlaqna?